everyone, welcome back to my channel, Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasisu wari mapuraga lae. Do ngasi ki wari sidi serial killer call case haitare. Serial killer se magi phangdrakanda call case oina laikhra matungda forensic ki matengdagi sigi killer se phaba ngamgidoini. Aduga sigi killer sigi maming se the last call killer haina su khangbane ya kanoda New York ki sida yamna fam kan oiram bai tare ne yamna maming chalamba adugumba serial killer amane July gi tang tara 1991 sida New Jersey gi Turnpike haiba sanitation workers sing se moi se dum numito garbage collect tobagi numita ba sida particular jaga amda sagi sanitation worker moi gi garbage collect to na nupa moi nupa mana changaga bag se thangkat sida yam lumme bag se lumba sida ozeki kano se plastic bag oina hoigi garbage bag ki type to se yam lumba sida mana kaino ne na luman gari ne na masina yeng basida ahamba da di kitang squishy go eraga maiden dong su toba aduduga watermelon dong su mali sani adai moina karino ne sibo na khaga choli su lawe na hangto yeng akanda di kano mo oileram mi gi makok oileram mi magi makok oiram bagidi kahadi oiram badagi moina police kaure dagi police te khutak tala ela aga police na adai area do yeng matamda bag amuk more bags amuk phange bag kharaga amuk phange aduga bag sing ju human body gi part oina mak yauraga leramba bag oirame aduga huziki human body gi part se tare thokna kanona thangumba na kakpadongna khoi horai gumam na kakpadongna tawe makong ani makut ani tongan ka e makong ani tongan ka e makut ani tongan ka e adagi manga matongan makok sima ka khare adagi di upper body part ka lower body part ka dumaina ka aga garbage ki bag sida hapaga mi je langtho thamami moina body je gi matamda makut ki je seida kanomna thori gumbamna phabagi natragana kainomna bound tobagi ligature gi mark lerame aduna police na habise at some point sigi nupa se makhong makhut pullaga karai do ma thamme hena aduga hujiki bag marak tuda kanoma garbage bag manung da latex ki gloves ama yaurame bed sheet ama yaurame shower curtain yaurame aduga igina pongangang na taiba horai masa amaga yaulerame the police na sigi gi ngasai bed sheet kari gram mem sigi ngasda moina khali se o adu di sigi murder tawbase mayumda natragana rented place amada or natragana koi gi hotel gumba amada soidana tawba crime lena aduga bag amadana ziki kanu sigi victim sigi ID card yawlerame moina ID card sigi mamatam sida victim je Thomas Malkai kauba oilerame Thomas se information company amagi executive ni aduga sigi company sina message suset leba aduga majina New York sida business trip ki lakpajani Thomas se mai nupi laire Margaret Mary haina aduga moyeni je college tagi khangnara ay aduga 1959 da lohong bane aduga Thomas ka Margaret ka je macha mari le Thomas ki autopsy gi matung inadi ma se thang na thilaga thang na ma'am kanona ma'am thilaga hat pani hai aduga magi body ga se phajana kakpa loiraba matungda phajana chamthoe hai kano de suma ga sai body happy wa garbage bag sing ju loina ma ising na chamthoe aduga siki body sing ju loina chamthoe adum police na thaja bada moina sum hujiki killer sina chamthoi se evidence se si je mangnaba or at some point intimacy sumaina ga body amaga sibam ga leiraga iruga luzabi ba khotpa je kara hoigi kara psychopathic oiba numi dadi kara intimate oi he adu oiram basu yai haina moina chingai police sing Thomas ki mainupi se Margaret se kano tore contact tore sumaina nangi husband gi du phangena tawnare dagi di information nangna kai keno hena khangning kano khangba khotpa hairo kholo tawbusida Thomas ki nupi sina police da kano sigi Thomas ki khara intimate oiba haidi private oiba wa khara mana kano tawe police share tawe Margaret amai ki nupa sidoba chahi magi mamangda
mana discover tawe habit ma se homosexual gi experiment gi ma se gi nat ma bisexual or amadau di male adora su mana si do ba chahi ma sigi mamang da Margaret na khangak toine haidi ma je hana ge bara chalaga kano unaraga ge unaraga moi intimacy oi ba khot ba homosexual gi sex ki ma experiment tauba haure e khole e na dumaina kano sinam Margaret na mai nupai matang da police ta haide police na Thomas ki credit card ki activities in gi basida ngasai gi detective sing jina khangi je Thomas ki last transaction je ATM amada pung 12 ga minute 35 da tawe hai adini mai gi body phangdo ba nini mamang da mana paisa withdraw to was $200 akoi gi rupees ta hai radi 8500 rupees mo gini aduga daw yadaba hai tare ne unfortunately when ziki CCTV gi kano se ziki ATM da ram laiba CCTV se down oi lerma ba ya du na clearly udre ma mathanda laira pung hadi duga mathan chakhibra do khangre aduga hotel gi employee sing da hangbada Thomas Jomai gi hotel gi room da halakpra haiba matamda moina haiba se hotel gi room da halaktaba male na dumaina haire police na thijalapasida magi movement kari kara track tongna ba khona ba toropasida Thomas na adi ma sibagi nungdang haitar ne nongalaga ni ma phangi se asigi numitsida ge bar ma di changbagi kanu khang e magi adai mai hotel dagi block khara chalaga laiba ge bar ma asigi ge bar sida changaga mayam singsida questioning tawba khotpa tawba sida mayam na hai hoi ui Thomas to ui khole mado you yam thina ngauraga kano sida bar sida lairambani aduga ngahak lairaga white male amala ame dinupa angoba mala e aduga masamduna brown color oi aduga maga wari sana maga wari kuina sana hobuni na haire aduda policing dana Thomas Oziki wari sanari banupa aduga chakhibra khokhibra hangada unfortunately moi adudi kanambung uhodre maga mathanda thokrabra natraga huziki maga wari sanari banupa asiga thokhibra haibududi khangdre adagidi ngasagi kano se eyewitness gi bare nangna ubudo magi sketch ma sim se khochingena sketch artist kaure aduga huziki sketch art kano se ye matungda moina si sing huziki sketch singje police ka topagi department moi ye du laiba jurisdiction sing manak laiba sing da loina ma police station khudi mak loina ma yele huziki detective sing duna mangasagi ye iba composite sketch te CJ media da jo hapaga sigi nupa se khangba lairagadi sigi tip piro kholo na paisa gi reward ka hape duiraga su police sing da kanambu ki tip laktre aduga kanambu na khangdre na police na sigi honaba ki kanu sigi media da mai sketch taw sigi result se fail oire adubu police ta yamna khogi evidence amadi phangi Thomas ki body part mayam marak bag sing do adogi marakta evidence ama yaurami ko evidence se kaino habada latex ki cover hoigi latex gloves to adogi cover adogi kano hoigi cover ama ko wrapper plastic wrapper ama yaule rame adoga price stickers na hai price stickers utle adoga price stickers se moina yeng matam da kai dagi leibno hina moina yeng matam da CVS pharmacy na amale moi ste da sigi pharmacy dagi leiba rame adoga zigi CVS is na Staten Island hariba New York ki mafam se asidagi laibane daina khangbangame policing na hoziki CVS kano dagi Staten Island dagi ni CVS dagi laibane na khangaga su it was like a daunting task hadi yamna luba po ne ba kai no the Staten Island hai kano Staten Island hai se city New York ki city manak ni aduna millions of people ko mi hai ni mi lakh ta lai ni aduna CVS kano dagi CVS ki pharmacy dagi changaga laiba hai se adum moi mi mayam jing do loina mak kaukhatlaga haidi kana na kano legi karam khanda legi no khangpote aduna moi na clue ma phangaga su si moi da chauba tax ma oire police sing je hoje clue umta phangdre moina thibya ba thire clue phangdre link amta phangdre suspect amta leidre aduga chahi ama leirakanda New Jersey ki police da atopa case ama hujiki Thomas ki murder jiga manaba case ama mulak toine hanta case na Manchester township haina New Jersey da sida body part amu similar way da back kano toraga soroki mapanda langtho thamamba
ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯦꯟꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯧꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝ ꯋꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯞꯄꯔ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯂꯣꯋꯔ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯣꯏꯗꯧꯗꯒꯤ ꯀꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯦꯒꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ 7 ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯄꯥꯔꯠꯁꯇ ꯀꯛꯑꯒ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯨꯗ ꯁꯦꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯃꯁꯇ ꯃꯈꯨꯠ ꯀꯤꯕꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯆꯔ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯤꯒꯤ ꯗꯥꯛ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯦ ꯖꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯦꯟꯊꯅꯤ ꯃꯔꯦꯔꯣ ꯀꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯦꯟꯊꯅꯤꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯒꯦꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯠꯂꯤ ꯒꯦ ꯕꯥꯔꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯦꯟꯊꯅꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯗ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯍꯥꯞꯇꯣꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯦꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯝꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯨꯗ DNA ꯊꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯊꯤ ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯅꯣ DNA ꯀꯔꯤꯝꯐꯥꯎ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯔ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯟꯊꯅꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ DNAꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯕꯣꯗꯤꯗꯣ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯕ 7 ꯊꯣꯛꯅ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯨꯖꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯤꯂꯔ ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯀꯤꯂꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯤꯂꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯣꯔ several people ꯍꯥꯠꯄ in the same manner ꯃꯥꯒꯤ same manner ꯃꯥꯒꯤ same technique ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯤꯂꯔꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯍꯥꯠ ꯆꯥꯍꯥꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯟꯊꯅꯤꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯀꯛꯄ ꯃꯈꯨꯠ ꯀꯛꯄ ꯃꯈꯣꯡ ꯀꯛꯄꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯞꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯤꯁꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯁꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯣꯏꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯅꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯕ ꯀꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯤꯂꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯦꯟꯊꯅꯤꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯕꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁ ꯆꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯛꯇꯣ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃ ꯍꯣꯞꯐꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁ ꯆꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯞꯄꯤꯡ ꯕꯦꯛꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ 7 ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯌꯣꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛꯀ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯌꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ CBSꯀꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯂꯦꯇꯦꯛꯁ ꯒ꯭ꯂꯞꯀ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯦꯛ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯆꯣꯏꯁ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯤꯂꯔꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ CBSꯀꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯕꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ ꯁꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯀꯤꯂꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯖꯒꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ဇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯒꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯐꯦꯃꯤꯂꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯖꯣꯟꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯤꯂꯔꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ CBSꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯛ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯃꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯨꯄꯔ ꯒ꯭ꯂꯨ ꯐ꯭ꯌꯨꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛꯇ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯇꯪꯈꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯃꯒ ꯐꯪꯉꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯦꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯪꯕ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥꯕꯦꯁ ꯃꯣꯏ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥꯕꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯟ ꯀ꯭रिꯃꯤꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭रिꯃꯤꯅꯦꯜ
kano haitare ne crime tawgiba mayam adagiri criminal mayam gi fingerprint hapa data malay asigi data sida hapaga national wide database da hapaga yeng basida match amta phangdre sigi match se phangdrabnina sagi fingerprint do matching amta phangdrabanina police na haije koi di lead amasu amata su laitre aduga case isu promising oidre sini sidi kamaina makata na mu thijaludoino habdo khangdre kanamno kaim udre aduga kano moigi ngasai print to zo amta yaudramnina they don't have any way to go hantakti New York tagi mile train thoi mu chatlaga leiba mafam amada garbage ki dump mafam amada langthoga thamame police sing je khange sing ngasai duga same killer du ne haiba mai gi same kano to bag kano garbage bag ani da hapa dagi di chap mana na kappa ngasai gi joint ani gi kano sigi joint gi sigi joint ngak ki joint ani se da phasana ga kappa adagi di my body wash tok thokpa bag to wash tok thokpa adu mayam leyo makhut bang tok ba khot pa same adagi managa kano ki bje khoigi hundom dai gi garbage bag ki bje same pattern da magi malay ba double knot taga ki ba aham bagi kano da su Thomas zu adagi di Anthony da su ki ba du maina ki ba sida police na khangba ngame haidi masi same killer ne ma amuk hauri ena aduga hantak si moina kano thi DNA thi evidence thi fingerprint thi adu amata phange supna tagi ngasai nupa asiba nupa se asigi print natana ngasai asiba nupa je 56 years old suba Mike Sakara ko nupa moirame ma je fixtures amane koi gi bar sinda fixtures adi kari tare ne pim ki type ne haitare adi drug pa mi mana do haragana ta drug to kai de nong khang de mana fix to ngamba adagi client namna gi kano nupa pa me haraga gi nupa kadugumba fix to ngamba duna ma je fixtures gumbam ne aduga masigi nupa se 5 oaks bar haibse sidai sidai da Greenwich ki village hanam lai sai ma se oibane usigi nupa je 5 oak bar da magi haina picture ni khot pani na khangbadagi police sing je laga sigi bar sigi mi sing sa questioning tawrakanda bartender ama nupi malame bartender nupi je Lisa Hall kawe mangonda hangbasida Lisa Hall na haiba au numi khangi ma numi kano do la ambane nungdang do la ambane sidaida ma sida kano tawraga sida bar da phamaga ma thambane kholambane duga ngahak lerakanda nupa ma lae aduga nupa ji laaga mai manakta phamdai hadi ma dum kano do mic ka masakhangna ba male mic ki manakta phamdai khole aduga nuziki nupa do white male ko nupa ngobane duga mai gi masam do brown color oi hana kano sida Lisa sina hari ada Lisa sina nang adagi police na Lisa nang atopa kari khangba tawi na khangba sida Lisa sina haije mai do akri khangni yam lakanu bar manung ni na lang bane khot bane mic na di aingonda he Lisa igi friend ne ma do smaina kano da St Vincent da nurse oi bane do ga mai maming do kaino ma hai bane ai sining jang dare ma khaibra John haibra kaino ma hairak bane na tawri ada nang phajana ningjang mangambra kai maming do harakanda Lisa sina I'm very sorry magi aina just aina ningsangi se ma khaibra John haibra konom thi haibani yamna common oiba mingne duga St Vincent's ki hospital da nurse oi di hai aduga adudagi hena khangde adubu ai mai masak tu di mun ningjange kai kino da mic se sumaina mi eta stranger ga laaga kholaga ta phammaga wari sanaba gumba togande mana khangba mana masak khangba mi oirakanda da ma phammaga wari sanaba khotpa tobune aduduna ai sumana du maina aingon introduce tobudu da and masak to phajana u hore khole en tawre adagi di phare na investigator sing jina phare nang adu di huji sketch artist ma kauraga nang phajanang gi mi do hairaga yek bangam kan to ngam gadra haira kanda mana ngamni na haire dagi sketch artist kauraga mana yek ba hore ye kanda ngasai gi kano na Liza na ubane haiba nupa siga mamang kano gi da Thomas kano gi da siga kano da yekhiba siga mai gi kano masak ani ji am thina similar oi
police na hange nang sigi nupaze mamang da hana sigi bar sida uraba na adali sana sigi nupaze bar sida ang pho udri khodri aduga moy ani chatmina gibra khutmina bra hangmada lisana adudi id moy ani aigi shift loidana id yum da hale aduga moy dudi phammaga yu tha hobane drinks hobane ai khangre na sigi sketch se phangbadagi di policing jina New Jersey, New York, area cities in the police station, every police station the simagi composite sigi sketch print out se thado flyers in the naptana news the haptana broadcast tawdana khotana dagi media na ga maje the last call killer kainaga kaureba lisana pibagi information gi matung ina policing je nasai gi St Vincent Hospital da follow up to bolai ada moina moi sagi staff sing the loina mak interview to re khole dagi dis maina mail kanoni nurse ni hai dagi di mai masak adu mai gi description sing je loina mak police na haira kanda uziki staff sing duna nupa ma identify to re moi sida is the Mark Slayton go nupa ma lei aduga ma 38 years old sure na hare ade uziki Mark Slayton je kawrakanda police na geng basida uziki sketch ki artist ki na ye ibasiga Mark siga masak si amana bado yamana raga ngasai gi Mark si zu kadai di legi hangbada ngasai gi moina police na chingna ba area Staten Island haido adai da lei haibasi zu khangbangame adagi mana nangi nangna khona hujiki Staten Island gi kai da legi na hangbasida mana pirakpa address se ngasai gi CBS gi pharmacy ga aduga back ama hamba president to is hariba back se asi sigi leibagi area sida oiler masida police na okay we got him sini moi haraure police moi na phangena aduga magi fingerprint lawdana khotana DNA lawre khole aduga saigi kano se fingerprint moi gi national wide database da fingerprint my fingerprint hapaga ngasai gi lawgiba fingerprint ama phangibado kano da Anthony da aduduga hapa yengbasida match tawdare marki fingerprints di criminal gi history da amata yawramdare asi ubadagi policing ja muk songninge ne they were like moi am thina frustrating were out song they were sure I moi they sure were am never moi sai killer do phara bani serial killer zena moi sai ngone sim ga thai gi do serial killer ama loose khadi is on loose ka serial killer ama mathanda ko cha lai re masa khangda ba ma do ga gi measing target tor ga heart lai re moi sai ko tan ra ga lai ne aduga mark se phangbasida ma se killer ni na khallaga magi match fingerprint je match amta tawramdre aduga mark to zumai ai nai do criminal gi records amata lairamdre magi alibi su lairame di sai gi mark do na Mike to na sibagi nung dangda madi mamana ba amgi party tawraga lairame aduga mana haise I'm not gay I gay na te I straight ne na mark na hai last call killer gi case gi lead se detective kawe khun kawe ma sina di khangbangam haidi uziki nupa se medical field di leire killer se aduga mana haina St Vincent gi hospital da thabak tawe na haibasidi haijina borangani maminga magi thambam jaga duga mana lai taw mana machin thiraga taw magi client sing natraga ma khangnari ba mi sing da haibanena adagi di ngasi sigi case sida officer khun gi sida mangonda prok sak pudo do na magi massaging ga zuloi mak involve taw ni ko involve taw raga man haiji massaging do da chatlaga every news outlet ta chatlo every poster laundromat khoi gi phi subam gi mafam da oijanu dagi di supermarket ta oijanu ama da oijanu loina magna purona magi masagi mayum dagi oina khoi gi flyer ga se print out ga se hundreds and hundreds lok thoga ina pe mai massaging ga se school da dagi di office da hospital sing da clinic sing da loina chatlaga sing je flyer sing je loina pudoine but as usual moi clue umta phangre aduga motive sizu amta leite aduga moi sigi mi ahum je sira matung da profit oigedaba mi zo amata leite moi enemy zo amata leite jealous khoi gi jealous lover kai laibasu amata leite aduna police na je haije kadai da no je case kamaina khoi amu karai da mu turn taw doino kamaina taw doino moi makok ngawre adagi di upai lekta dana case edum lead phangak ta badagi call case ta changre
detective khun se am saungning ba sumaina call case sangi base habedi ngone police mayam gi hundreds of hour moi kano working hour adagi di resource mayam ting dana khotana moina sure suspect se lai khole killer je pharani kholani na tawraga kaimbo phangdabadu da call sakhiba sama sam nungai tre sigi matung dagi su killer se amuk hana kano ta body se phangidre amuk hana mi kano se asiba body se phangidre police na mang sumaina mi hat pasu lep khibadagi moina khali je either ma the police na pharaga lockup ta laibra natragana sigrabra natraga ma mafam atopa da hongrabra magi sai kano gi da tainai da bida atopa technique ma sizanagrabra ina khalle adubu chahi ni pan laira kanda moina back kano ma breakthrough ma phangdoini chahi ni pan laira matung 2000 sida anauba fingerprint lokthokpa yabagi technique ama laire haina police khuzigi new york ki police na ta doine aduga sigi anauba fingerprint gi process e toronto canada da tawe haidi aduda oine season ba hawrena aduga sigi technique sigi maming sina vacuum metal deposition hai short form da vmo na asisna ultimate machine ne hai kano tawbagi fingerprint mayam lokthokpa yana ba for non porous material dagi non porous material habadi glasses gumba metal gumba plastic wood material ko haidi ising gumba natragana fluid gumba changba yada ba pot se sidagi manung dagi haidi ising nung sitna kai yuma chamgi ba khot ki ba haije fingerprint do mangi dana aduna non porous ki pot di kari gumba fingerprint je lai ga di adum leiba male aduna asigi process se phange na laire haina tabadagi New Jersey ki policing jina Toronto ki police ki mafam da facility da phone tawraga moina hire request sore sumaina koi ki call case ama lei si serial killer ni adu noi amtang kano je koi handprint kano sing je amta tharake koi ki partial prints adagi moi ngasai gi plastic bag mayam hadi chamthura ju isingna sai plastic bag ta isingna chamuraga su plastic bag ta le hawriba kano se handprint se asi je ngam doine ba kano se ro thokpa back sidagi asigi process kano se anoba technique se loktho kan to je anoba technique se sizinaraga adagi moina hire fire post tharo na moina ngasai gi kano gi thomas ki adagi di anthony gi mike ki da phangba bag nung latex ki kano kai loina mak thagre vmo zigi process si kamai to ge habisida huzigi canada gi lab se sidaida plastic ki bag nung kari krak to thamani aduga gold 10 milligram gi gold da expose tawdoine expose tawraga sigi gold se 1093.3 degree da hit tawredana hit tawra matung da gold se vapor on ge hai sigi vapor sina bag sing de da gi surface to da loina mag nappaga lei hai gold sigi vapor se majina gas on base asisina ngasai gi plastic bag kai sing da loina mag koi kano ma film ma gi type da nappaga lei duini hai aduga naked eye da visible oide hai sigi matung da jing se vaporize tawraga hojiki gold na kano gold gi film da nappaga lei bag ki da nappaga lei bido adaida introduce sagu matam da any print lairamba singje asise loina lock tawraga photograph tok manga me hai end product ta kari phange hai basida koi thaina gi photo gi negative type ta fingerprint mayam ngamagi koi gi negative se phangdoi ne bawjiki kano sida non porous material sing da have the plastic bag to always no glasses to always no always no wood always no sida moina photo kap sa sigi kano photo kap matung da negative oina phangdoi ne results da moina phangmase 16 partial kano fingerprint phange moina phangiba print se asise hanagi original fingerprint moina phangbase asidagi hena quality phaba pot ne asise moina phangbasida saigi detective sing di haraure adagi moina harau saigi fingers kono sai print sing do national database ki fingerprint ki database kono se base da hapsel laganda match amta tholak trene detective sing je makok ngaure kari no hais boy na kari no kamaina tholak trino na adubu moina ninghanna batawde haidi moina khange haidi US ki moina yam kano sida national database sida mafam khuding kano state khuding gi
kano tawde magi mi criminal singi fingerprint se update tawdaba lay haidi criminal do na mayam yam banina mathang goi sum update tawbada system da yawdaba yawi habasi khangma ngame dagidi moina phare adoraga di state khudingi police sing kano sing jida asigi fingerprint se thara se haina US ki state se yankhai ne aduga ngasagi fingerprint haptaba state khara lay state khara jida almost adugi state sing jida loina mak thabasda result amadi phangdoine ngasagi moina state sing jida loina thabase season last short ni ko sidagi di moina haije sida match phangdraga di sigi kano se case dum call waraga lerni upai sulai leijena aduga sigi moina na tharakpa fingerprint se mains ki police station da leton da yaura akanda aduda examiner moigi forensic examiner moigi fingerprint examiner Kim Stevens ko ba nupi mada police musagi mains ki police station na pire daga moina haisias maina New York da aina mateng pange pame kole nang mateng tawgira hakanda she was happy to help ado mazu khange haidi mains ki fingerprint sing je tangkhai khatane database hapkale se tangkhai amdi hapri hapse Kim jina ngasagi New York le tharakpa moigi last call killer gi fingerprint se magi state ki national ki nataba state ki mains ki state ki kano sida fingerprint ki database da hapasida possible match 30 thokle 30 thoklak padagi di Kim sina hours and hours mana matam je aidi khaido agam spend tawraga ngasagi 30 kano je 30 fingerprint je lakthoga ngasagi ama kano dagi New York tharaiba last call ki kano gi killer gi magi fingerprint se siga match tawbada yengdoin amam minute detail da yengda yade yengaga she spent like mana she spent like so many hours and time sagi kano doga manaba match thina wanabada time consuming oiba amasung exhausting process ki matungda Kim jina match ama phangani haidi mayang sagi tharaiba match siga aduga ngasagi fingerprint siga 30 possible match da match ama phange moi ani se tina similar oiba si phangmadagi Kim je harauraga ma je phan ga chungye haraumandana adagi di mana khak match tawe haibagi kanodi yadre ma adumba adugi haibidi yadre mina mana match tawe hariba fingerprint se amuk magi topa kalik ama magi senior haitare ne aduda muk piraga mana amuk ani je match am to bri yengo hana thar kanda ngasai senior sina yenga kanda mana 100% na aina nang identify tawrise sigi match sin nawa nang manai harise ai yaningen hari ngasai match to fingerprint je Canada belong to rame habeda Richard Roger ko nupa amada match to lerame Richard Roger se former kano dagi laka mains ki university dagi language ta graduate to banupa ma oilerame ma se June gi tang tara taruk 1950 da Plymouth hariba Massachusetts ta pokane ma jina moi macha manga dagi mar khwai dagi ahanne aduga magi mapa lobster man hai lokoi lobster gumba thiba aduga magi mama sina telephone worker ni moi ani na yorapani hai adu Roger ga magi family sina Florida da amuk locate tawne hai mapa gi tolop to kitang yamba ma phangnabane na asda mana mapa jina koi han tawba koi saji tan ba anegi nganu tan ba koi nganu hunting tawba nga phaba gu matakpi hai mana school ka ba matamda Richard se koi mayang ikang kangaga skinny haidone namna timid oiraga masi nupi dongna khara feminine khara change hai aduga magi makhon si amthina yak pai tare doduna mayam sigi masi target koi ki bully tawbagi target oibido aduna magi high school se masi mercilessly mayam ne ta bully tawbiba male koi kano taw moi khara lakna bi de khara kano tawbi khotbi adu woman bully tawraga su masi lai yam phare hai Richard se aduna maje always straight A hai tare ne koi dum first division daga mark phang yang wang na phangaga pass torok padugumba oire ado mapa sina di yamna sports nunga yam ya honingba ado mana sports se pam da bida mama ga koi gi girl scout ki meeting nupi ma'am gi meeting nu degi nupi ma'am koi gi anga nupi macha ma'am gi
पुलप खोई गर्ल स्काउट काइन कुकी गा योन बखोट पा सिगुम बदो ओइन यावर सतोइनी दना मपाने यम सौनिंग बदो हाइदी माना दी स्पोर्ट्स नुंगा सानादना नुपा मेनली ओहेनिंगिबा अदुगा सुमना कांदना रिचर्ड सिना मसाजे कितंग खोई फेमिनिन ओइरागा अदुगुम्बा स्पोर्ट्स जे पामदि खोटे अदु सरुपदी ममा मोइ मयाम मागी कनोगी मनाउ नुपीजिंगी ड्रेस अप तौबदगा यावबगुम्बा मेकअप तौबदा यावबगुम्बा अदुगुम्बना हेना पामजरिबा जे 1960 की लोइरकपगी टाइमिंग असिदा कनोसिना रिचर्ड सिना नोंगमा स्कूल कनो हलकपदा स्कूल हलकपदा मागी नेबर अहन नुपी मा लै माले वा याम दुम चैबा मंगोंदा चैबा दुम कंप्लेन तौरगा लैबा मा अदुदुदो माना मयुमदा कनो माना स्कूल हलकपद्रा कनो कंप्लेन तौरे हाइब्रा चैरे हाइब्रा अदगी माना सौमंदना मयुमदा चंगागा थांगा मलौथोगा ngसागी मागी नेबर हनुबिसे असि थांगना थिले सि थांगना थिनबसिदगी माजी मेंटली कितंग स्टेबल ओइबा वाले हाइना मेंटल इंस्टीट्यूट ता माजी मतम खरा थम माले माना कॉलेज कारकपा मतम 1973 सिदा रिचर्ड सिना मागी रूममेट से नुंगदंगना थोमगा हाले हाला मतुंगदा कनोना ब्लैंकेट ना योमगा लंबी दो हुंदो माले सिगी हैना हुंदो मागी रूममेट से हुंदो ए खोले कनानो मी हात पको पथिरा अकांदा रिचर्ड से ओरमदगी मागी क्वेश्चनिंग तौबसिदा रिचर्ड ना हारे से माना हात पदो सेल्फ डिफेंस तने ना माना खुम्मे नुपा सिना हुजकी रूममेट सिना कनो से रिचर्ड से गी ने दुम खंगे दुंग सागी रूममेट तो दी गी ना ते दुबो माना नो कनो तौविसनी यु थक्सलगा मंगोंदा sexually advanced social pado adi advanced to bodo mangonda aduda mana refuse to male Richard na refuse to bodo da ngasai nupa sina sangsala ga mangonda khungpang na kauba kin na thinba tawrakpadagi mazu mathanda defend tawna bo hona bada araiba moduleram bado nungthang ama lerambani mana wall da photograph ba yumba thet ke tawramba ma adu wall adu leram bado da ma adu na thombane khotpane I didn't mean to kill him but mana attack to bodo da isu pakhat mandana थोंबदा सिगिमनी खोटखिबने ना अदुमाइना खुम्मे अदुगा माना सिगी खुम्बसिजु कोर्ट की पुथोक मतमसिदा लाइक लाइसु याम फबरिना स्ट्रेट ए स्टूडेंट ने खोटपने हाबा दु तौबगे दई माइ हाना टीनेजर ओरिंगागी कनोददी क्रिमिनल की रेकॉर्ड तो दी लोइना वाइप तौग्रमनिना मोइना हाइजे माना हाइबे चुममनी मा मसक तो मसक माजी मसक से पुलिस ना हाइबे उ मतमदा यामना कोइगी इंग तप्पा माजी उ मतमदा माइना मी हात पंगमगनी दुजु सीरियल किलर मोइनी काइसे हाइदि खनबा ngamdabado aduduna court na agree tawraga self defense tawraga maje khojiki mi hat budagi jail da legi da male Richard na self defense ne na claim tawdo kanona accept tawre court ne accept tawraga mase maran laiti hena thadore sigi matung dagi mana nursing tamthare duga nursing gi degree par matung da thabak tawba hore mase hospital da duga ultimately maje New York to move tawe Mike sibagi matang sida maje surgical gi assistance oina Mount Sinai hena hospital amle New York ta duga thabak tawba male asigi mafam sida yaga duga mayamna haibagi matungina mana kano tawbuse Mike hapagi numise ma suti lei thabak karakte khote dum mayamno khangapudagi moina phaba lakpase sigi hospital dagi phabani hai aduju surgery torom dagi doctor mayam nurse mayam prepare tawringai da maje handcuff tawraga pui hai Richard se geni aduga seemingly magi long term relationship amta laite moina police na khangbagi matungina record ki matungina aduga mana mi hatpagi timing sing se asigi matam je moina thiga matam da mana suti gumba laiba off gumba laiba dum kanda da loina hat po ilerame adai magi photo lineup ki kaure ngasai ahamba mic da mama kanoma bartender ama lisado kauraga moi ki sagi mayam do lineup photo gi kan da hole lineup to hon basida lisana ilai laina Richard se identify tawre sigi nu pasine mic ka laga wari sanaraga phambado na Richard se zigi Staten Island da leiboirame aduga mana leiriba mapham se si se kanoga nak leirame ngasai CBS ki kanoga CBS ki pharmacy ga aduga sagi back ama leibham se sigi area se just block ama haidi kondong ahunguma chatlaga leiramba adugi type ta oirame policing jina Richard ki apartment je search tong matam sida yam thina violent hoiba adugumba video tape mayam phangi magi drawer da bible amasu phangi aduga bible sida mana underline tawba kha yawramme aduga underline tawriju kanogumba gi prefer khoi kanu haidare ne reference gumba khoi gi mako kappa adagi mi matum kappa gi adugumba gi line ama ani underline tawrame aduga magi
Kada koi hidak koi manba ligli machama phangame phange asigi hidak sigli macha muna test tawraga yengmasida dead rape drug o haina khangna ba hidak ama oile me asigi je koi yu thakba khopa ga mem drinks tawba khopada drop amani hakibda adum mi je pangthaba mana target tawrise koi gi nupa mathanda lakpa gumba aduga yu heavily gumba thakpa yu ngauba aduga man approach tawra kholaga ai nangona drinks am lege khotke na hairaga masagi drinks da mana masagi kanodo magi wild kanodo drug to do hapaga pithaga adagi mako masano ngairaktabadagi mana mai manakta mai apartment da jase haibra natraga motel lamda wairaga nungdang duma hotel natra motel da leije haibra adu maina tawrumgani hina police na thajai one suziki victim gi mayum natraga moina why victim gi mayum natraga na ngasagi killer du gi mayum natraga na motel do yawra matungda moi nga ha moi ni intimate oira matungda Richard na attack tawraga moijen thangna thilaga hatla matungda makong khut punjalaga batap ta pusalaga matu hadi sira kanda ne hatla kanda ni mana ka isingje hatla kanda matu kapane na adumaina police na thajai mana matu ka matungda masagi kano singdo body singdo phajana chamthoani chamthoga bag sing su loin chamthoga ada hapaga New Jersey da nungdang da la aga langthopane laibana Staten Island ne do mana langthopadi New Jersey da haibidi mado magi movement singdo detect tawdana ba natraga na police na mangonda yoroktana ba na hona bada adumaina tawbane hai police na questioning taw matamda Richard to di wanga ngoya gidre he refused to talk adumayamna expert sing na harido mana halido magi hana childhood ki trauma or childhood ki boyfriend gumana mangonda torture tawba violence tawba or sexual motive adu oiramgani na aina thajai aduga November gi 2000 sida Richard se maje kanoda magi court case hauraga ni ani hatpagi da oina convict tawe kaigino da evidence to Thomas ka Anthony gi da phangbani na aduga Mike gi di ya kano tawdre sentence tawdre aduga judge na maje 2 life term pire plus 65 years in prison hai investigators singna sigi case forensic amasung detective singi hanba laitana thabak to moina hanba laitana ninghanaba laitana honabadagi sigi call case sigi serial killer se phaba ngamgibni call case solve to ngamgibni na hai adi mayam agi wari se side loijarage mayam na agi wari sinu ngaragadi like to view share to view subscribe to view mathangda mu thingrasiko bye